Baba Khan, Mr. Blobby. السلام علیکم کبیر مومن دیم یاره دی سړی خو مونږ شرمولو په ایمانداري دغه بیخي خندار واغستله زه د ورلد سترانګست مین مو دایمو ناغیما لاړ شه خدای ظالمان الته لاړ شه چې پته دی ولګي چې څوک ورلد سترانګست مین د اوس اډي هال لا دغه ورکړی دی چیلنج ورکړی چې زه به دا کوم ناغه به کوم خدای ظالما خو جازونه رکاږي هغه خو 601 کیلو وزن په لایو ویډیو چته تا اوسه پوری دسی څه کړی دی یار خدای ظالما چې خندا کې ځان شرمې ځان له چېته مذاقیه ویډیوګانې جوړو فني ویډیوګانې جوړو موږ به هم خاندو خلک به هم خاندي ته اوس راغلی مله اډي هال له چیلنج ورکې دا چیلنجونو کار نه دی لاړ شه هلته انګلینډ ته لاړ شه او ته انګلینډ ته راشه زه تا د ایرپورټ نه په سپېړو کور ته بوځمه او ته دا لا پیولې او دا پوتي ولې خدای ظالم نه انډیا ته تا موږ وشرمولو چې ګریډ خالي له به ورځم او دا به کوم ناغه به کوم تا اوسه پورې موږ چېته څه دوره ونه لیده څه دغه مو نه لیدو بس دغه ماشومان دې راګیر کړي و چاته یې ورخلاصې خدای ظالمه بس نور د پښتنو او د پاکستان دا نوم مه شرموه که ته دومره نری کنه نو ته د خپله باډي وښایې چې آیا موږ ته پته ولګي چې او رښتیا خبره ده ته یا دومره سټرانګسټ یا دومره سټرانګسټ نه یا ستا دا باډي خپله دومره ده یا دومره نه ده خواسې شرمول کې تاسو دا ویډیو د ده وګورئ لږ ورپسې وخاندئ ماله خو دا کلمې د خندا نه شنې کړې خو تاسو هم ورپسې وخاندئ. Hello everyone, this is me, world's strongest man Khan Baba, and I am here today to react to Eddie Hall. Whenever I post, he comment and he say I am the strongest man and I am the beast and this and that. I lift more than all of you guys. I do things which you guys cannot do. This is not just strength that you win a competition and you call yourself a world's strongest man. No. In our culture, we call that man the strongest, which have power, which can fight, which can run, which can do anything. Deadlift record, I am coming for that. I am lifting 600 kg as soon as possible. If I didn't pick 600 kg, I will never call myself the strongest man in the world. You will never find Baba again. Hello everybody, I am Eddie Hall, world's strongest man. I am doing this video because Baba Khan, Mr. Blobby, whatever, does not matter to me. I'm doing this video because Mr. Blobby calls me out. Now, I do not recognize Khan Baba. I never heard of Khan Baba. But I do know who Khan Baba is, but I do not know. But my sister's cousin's goldfish does know. But anyway, doesn't matter. He is not world's strongest man. I am the world's strongest man, Eddie Hall. Being the world's strongest man does not mean power, does not mean winning competition. World's strongest man is a show of power. It is beating my friends up in the living. Woman, come here. You will do. Come here. Wolf, come here. What? See, even the dog is scared of Eddie Hall. Even woman is scared of Eddie Hall. Everybody scared of Eddie Hall. I am world's strongest man, Eddie Hall. I'll prove it to you right now. I will go downstairs and I will lift 601 kilograms. 601. Come with me, I'll show you. Hang on a second, let me inflate again. 2 seconds. There you go, you see? That is real power, Khan Baba. Real power. Now, down to business. I call you out. I want you to fly to England.